Memo akwaba Adom TV bedroom health tips so medin fear amankwa tamaklo. Many Dr. Duboatin ti adwam na wotwe mu nyina kasafa vaginal discharge ho infections ene ye ba behye se one treat a ehun sunsuaso ne ete say fasedama endpoint homeopathic clinic so we are nko ade ani infections aye ka ho asemu yi osebra no check ma free o scan nam ne ade lab no koye de a obetua kakra se do be ya wada ma ibenya bi ne de abeso yasen na bribi enya doctor for ne yedi enkomo and Dr. Duboatin so ewa ha yetwa so dog na se and yen say infections ne ba na discharge ne ba na me yimani free so untreated hu so ne te say se de yedi nkomo afa na wotwe mu nyina no yedi nkomo afa this vaginal discharge me akire mu se wo yo ba yi de wan hwe hu ya infection obetimi enya infection na ya akire mu akire se ekwan a ebekire se wanya infection no be depend sentia ewo nsu efiri waseba no se sent no ebon a ana se offensive a eno kire se infection wo ana se obohu se wase kekawo ana obohu se wase ayikuru ana se obohu se obi wa na sent no discharge na eba no color abam bo se odi yellowish brown green eno no kire se infection wo ana se obi wo kra no a nsu ne gu no hu se ba bebre eno so ekire say infection ene yesa akire mu se sa infection no ade ya itimi kofa ba eye se bi wa na nnamu yarewa ebi su wo ho a na ye moawa bi na kofa ba ye kan be bi fa bacteria vaginosis ye kan be bi fa yeast infection ho ye kan be bi afa trichomoniasis ye kan be bi so afa medical condition bi e be kan se gonorrhea ena chlamydia ene yesa kan se ade ya itimi sa kofa ba eye se ahonidie ema o de no ma hyehye o ma se se wo yoba na wo de no ma wa wo de no ma hyehye wase obi wo se mpese ma se chi saa no mani nyina no wo kofa yade na ma wo kwa wo bese wase chi a nsuo ya ne ahonidie na wo se wo ye to wo obi a ye be kan se dochin wo de no ma hyehye wase de no ma hyehye wase na nko no ba ni nyina no yade a etimi kofa infections e ba be hwe ema na enen ayi ne se unya infection na wanhwe entuase a emmoawa na wanya na wanhwe entuase a se na mabebere okay emmoawa no wonam owase a emmoawa no bi owase a ema inflammation wase vaginitis bo se wase no ahuhuru to ba bi wo ho anase no ono ahoro na se kwa na se ye ne ya okay bema eba hode a ene ye ontimi kura nti first sign the first implication I bet me am the effect no oba bi wo abo se wa wode na no kura itimi cause inflammations wo wode na so nti ye wo mo bebre a ye fra bi human papilloma virus a ye kofa cervical cancer eno no so timi ma discharge ni bi ba nti bo so obi a wo sa mo awani bi no ebetimi se wa ntu ase ntam ebedu mebi na kokoram e ba na wode na no human papilloma virus bon se HPV bon se na sase se eba nti bon se sa oba no bon se de bia na wode na no ye nti oba ma ne ni hia wo hawo etimi ma emoawa no atimi didi ma na akọ awode nim na akọ inflammation wa awode nim hukuru endometritis bon se oba no etimi ko fa miscarriage kura ba wonyem na asai sa oba no asa emoawa no atimi kọ nkosua ho okay na akọ fa bibia fe nse cyst nsu abegina okosua na bohu se oba no bo se ne bofono no tetentasuo na ya se kutu be ka so wanyam se nyi bia ni eye sa mo woni timi kwa na akogina nkosua mo woni timi kwa ko awodie mu fallopian tubes ni na akose blockages to obi o ha woni ni kunsia na nsuo ni nyina back to sender so ni nyina sa na chi aba efise mo awa na didi akwanti infection ba ko no a oba nya ya wanhwe ho a ehun susuaso bebre enti vaginal discharges ye nya vaginal discharge ya emfa na se oh me de mama ko amabre won kombre se de wo pam wo mre ya wa wo nya wo bekun no wo na abebre dabi enti we na wo kan sa no an se ne mahu se discharge bi be no an se makọ pharmacy bi akoto edu dabi so wonya discharge ya also oba hospital so endpoint ni nipa na ba yetimi peke sample e de call lab anase yetimi etwa mfonini your machine betimi de siwa ya ase ni etwa mfonini ye beto so that's right endpoint to be particular ya de bi how bi ya anase na cheche wo honam hyehye wo bi nam honam duanim
wonam wo joint no joint nyina ya wo ya yade bi a hawo bia frame ni nkomo o frame ana so ba me nchen a consultation ya nyisika consultation ni so oni me ba bedi nkomo afa wo yade ya ho einam se ka endpoint yes specialist hospital ni ntino hospital be bi do wa o person doctor di nkomo a utua 200 500 me ha unya ya card we 70 Ghana untua bibia just ya wo lab ana scan asa na betua bibi kakra bomode ne ni nkomo emfa wo yade ye ho 0244 86 70 68 0244 86 70 68 endpoint wo bro no a wote wo no kumase takrade tachima na nzama enyina obenya bi wo hofre ne ni nkomo yeda ase nso yeda ase Dr. Duboaten ochena enkwa hoden e wo ho akan ho na yenwie ye nkomo yi yeda ase